Хәерле көн, хөрмәтле театр сөюче дуслар. Бүген без Камал мәктәбе проектының чираттагы 5-нче чыгарылышында татар театрының зур шәхесләре винил язмаларда дигән темага әңгәмә корабыз. Киләсе сәгатьтә мин театрның реклама мәгълүмат хезмәте җитәкчесе, винил пластинкалар тупланмасы коллекционеры Инсаф Хамитов сезгә театрга мөнәсәбәтле булган язмалардан һәм бу язмалар турында сезнең белән әңгәмә корымын. Бу язмалар турында үзем белгәннәрне сезгә сөйләрмен һәм бу язмаларны сезгә тыңлатырмын. Сөйлим дигәндә минем сөйләм осталыгым шулчама булу сәбәпле күбрәк тыңлатырмын, азрак сөйләрмен. Сүз башым бит Шүрәле дигәндә Шүрәле әкиятен шулай ук бүген без сезнең белән тыңлап узарбыз. Сүз башында әлбәттә инде беренче чиратта татар театры дигәндә искә төшә татар театрына нигез салучы Ильяс Кудашев-Ашказарский. Ильяс Кудашев-Ашказарскийның язмаларын сезгә тәкъдим итер алдыннан, аның турында кыскача гына мәгълүмат. Бу егет Уфа губерниясы Бәләбәй өязендә туган һәм инде белгечләр әйтүенчә татар театр сәнгате һәм профессиональ татар музыка сәнгате нигезләрен салучы кеше. Менә сезгә тәкъдим итәсе беренче пластинка, беренче язма ул Ильяс Кудашев-Ашказарскийның тавышы. Бу пластинка Занафон Records компаниясе тарафыннан Мәскәүдә яздырып алынган. Чагыштырмача 1912-1914 еллар белән даталана. Пластинканың лейблында күрсәтелгән мәгълүматкә караганда, анда язылган «Восхваление татарских девиц. Мусульманский рассказ» дип. Татар хатын-кызларына мәдхия. Тыңлап узык. Татар кызларына сөйәм дә, сөймим дә, яратам да, яратмыйм да. Сыйгыр, сөйәм сезнең сузылган кашыңызны, сузылган сачыңызны, башыңызны. Яратам тәмле татлы сүзеңезне, зибәрҗәт төсле яклы күзеңезне. Сөйәм кәүсәрдән ахли ирнеңезне, бу мактауга ризалык бирдеңезме? Сөйәм кысмыйча нечкә дилеңезне, ишек исәм дә ас тәмкилеңезне. Сөйәм игрәк хусусан сабырыңызны, ни соң ул, тәмсеңезне, бәдреңезне. Сөйәм кучмакка мәрмәр муйныңызны, сөйәм ичмакта бүңсез койныңызны. Сөйәм җаным дигәндә җимыңызны, сөйәм дустым дигәндә мимыңызны. Сөйәм сезнең әдәп инсафыңызны, егет булып итүдән сафыңызны. Яратканым килешли кәкри калпак, искә бөкри килгән агҗи ялпак. İnsan Hazret ilip girse ben ager, ağla cennete girsem beraber. Benim karşımda kur kalpa kıymetse, bana canasım isen mi dimetse, diyem estağfirullah anda kirriyim, sinet iğrafan hiç bir anda turmayım. Yaratmayın bir de sizin cehelinizi, karanlığı salinizi, çöhrenizi, yaratmayın bir de usta bikalarinizi, sizi aldarga usta bikalarını. Alar sizden balalar karın karata. Gideninci sanız igrek yarata. Sabah babın nadanlıktan alasız, onur boyu nadan bulup kalasız. Uçup siz budavlar birle birge. Mıkıldaysız ecelsizlikni birge. Soğuk altın bulup toprak bulasız, mağaripten sokur toprak bulasız. Sizin evladınız sizdey edepsiz, edepsizlikte sabisiz, ebetsiz. Cehennemde sana bir tatlık tavarsız, İmamlar kayda avdarda avarsız. Ve siz ingam denilsiz ile haksız. Hukuka müstakil belki akaksız. Vakit kurtulmağa bu pençelerden, vakit akmağına eskencelerden. Шулай итеп, бу язмада сез Ильяс Кудашев-Ашказарский тарафыннан укылып киткән татар кызларына мәдхия дигән монологны тыңладыгыз. Хәзер шулай ук Ильяс Кудашев-Ашказарский үзе итальян гармоникада уйнап башкарган «Рекрут» көйен тәкъдим итәбез. Бу пластинканы шулай ук гасыр башында
Граммофоны концерт рекордс деген тауыш яздыру лейблы шығарған. Бұл пластинка Мәскәүдә яздырылған. Рәхим итеп тыңлағыз. Ильяс Кудашев Ашказарский итальян гармоникасында рекрут күйін башқара. Қадірлі достар, сіз Ильяс Кудашев Ашказарскийның итальян гармоникасында ойнап башқарған рекрут күйін тыңладыңыз. Біз дәвам етеміз. Татар театрынан негіз солушыларының тағын бірсе, ол Ғабдулла Кариев. Ғабдулла Кариевның шулай оқ тауышы біздің тарихларда қалған. Аның бірнеше язмасы сақланған. Міне шул сақланған язмалар арасында сізге тыңлатып кетесі келген бірсе, ол буржуаз фикір деп атала, буржуаз фикри. Бұл пластинканы Пате фирмасы шығарған 1911-1912 елларда. Рахим етіп Ғабдулла Кариев тауышында тыңлап кетейік. Буржуаз фикірі. Мен бай болсам, қолда алтын балдап болса, приказчиклар сәжде қилып алда тұрса, күбәр едім құрсағымны уа-уа, ақыллы баш Мәскәулеріні алдап болса. Әрбір ішім дегенімше оңда болса, шығуыма тройкас алда тұрса, ләкин құрлық сол уақытта бермей кетсем, біләншілер бойо беріп ақша тұрса. Арсы оңғай, сәм тұрған қолда болса, кәкір таяқ шөкмар башы қолда болса, өп кеп мүшкірасым бәтті ақытке. Уақландырып шыққан шақта юлда тұрса. 50 сомлық қаракүл башта болса, балдағымда бірлиянт қашта болса, білер едім нештәтірге ақшаларны, уақытымда 30 ғына яшта болса. Үш қатыным бір-бірсінен күллер болса, жәйге елес сымық ғына түллер болса, етер едім шыпырт ғына мәриемлерге бір қашық уақытлыға демлер болса. Ол уақыт менің башым ішләрі, шәйліктері бір сылтығыл бішләрі. Қатынларым боğuşымны біліп алса. Ала менен ішләрі.
Dağ düştü başıma hasretli uy. Ul iş bulsa min işlemin uy. Cemiyetke iyon edip sırasalar. Ul vakitta tutsa indi üzünlü suy. Bilmesen uyat. Bedbahitke bilsen kıyın. Ulakşanı sapkan bir düz bulmayın. Yuvala yumuşatlara öleşirge. Akşamlar sayarga uyun tügür. Elleneler çıkardılar işin pısar. Barına da bilek isen dişin düşer. Cemiyetke fakirlere sarat imiş. Yuvalı durup dursun ağzın düşer. Atağınızın kaznası yok abzanızda. 20.000 bulmazsa azmağızda. Çıkardılar yazit mecit parazitler. Bedevamın var. İlak tügül yazmağızda. Atağınızın kaznası yok abzanızda. 20.000 bulmazsa azmağızda. Çıkardılar yazit mecit parazitler. Bedevamın var. İlak tügül yazmağızda. Elden ile çıkardılar işin düşer. Barına da bilek isen dişin düşer. Cemiyetke, fakirlere parasınız. Yuvalı durup dursun ağzın düşer. Abdullah Kaриев. Оның башқаруында тағын бір язма тәқдим етем. Эсул Кадимши. Бұл шулай ук Паты фирмасы шығарған пластинка. Ғасыр башы Эсул Кадимши. Bakka rekord. Eğer günlerde bir gün emri takdir. Oturmuştum kibir signu ile sirra. Kulumlu sildedim fani cihandan. Ağızda papirus aldımda sırra. Traktirlerinin uğaşıklarından dizildiler kilip katı masırra. Dediler ki nişintik olsırasın. Vay garmon, gidil bizimle şırla. Gidettim, ıskirip kabirle garmon. Kızıklı barşinerse gildiminde. Fakat bir filmede hiç kimse gülmez. Gidettik bir nice akşarlı kızda. Ulay gittik, tamamışında itirdik. Bütün bitbaz kızardı tuttu kızma. Kralsan sanki bizge geldi ilham. İlim bulduk, hazırdık ehli fetva. Giriştik dikşirilgen mullalarını. Yani kayısı alsın kayısı tekva. Tüküp dittik ceditlerini de yani. Alar dinsiz şuay yazgan kitapta. Haram dibiz siyatil sansalarını. Dinde diptiri ve ula ve ala. Gönüller kaldı safçılıkın zalaldan. Minut sapıp yapıp dillelik arta. Biz hiç mahsusları bulduk bu yerde. Bütün bilme bulup gitti sevapka. Hesapsız küp işilgen melcigenmin. Oturgan yerde şunda falgı vardım. Suluk halde mina bir düş görüldü. Şimdi bir acayip bir iş görüldü. Bilinmemin, şimdi ne gördüm? Üzümlü güyeki icmahta gördüm. Dizilgenlerdir etrafında furlar. Yaydan yaktı yüzler balkın urlar. Fişetlengen şaraplar alga kilgen. Afisyantlar barı vilden vakilban. İşimlikler bütünley biz bulatmı. Birevde bir fiil akşa dületmi. Kızık sındır kulun birlen işemmiyim. İkinci kul bilen hurlar bıçamdı. Geterdettemli düşken kaçısı var. Zakutkaga dahi kışkakisi var. Birazdan bir taraftan çıktı rizvan. Tamam altın gümüşken uğraşım var. Dedim ey Hazreti Bevvab-ı Cennet. Lidenlekte mina bu lazı nimet. Dedi icmak bizim sinşinki dilini. Himayet eylerin dilini dilini. Dişim sol dışka jitkende uyandım. Elimin fayda yappa karandım. Oturgan dostlarımdan jiller isken. Bitemge pulunu salsam saydım isten. Kuday urban korakmar ummarımlar. Bitemden sıkman ismi ırlaganlar. Ruh halde girip girdi afisyant. Rahimsiz yürdeler güzlerini yalt. Dili var, dıbastı trubriyis var. Dıbaydı iskariyiz konuşacağız. Dilimdinki maylik deşler ukral. Sabahkiler hani ukralda udral. Afisyant küp dalaşını ikisiminden. 2 tane kılıç yanmak gider. 2 kuldan ikisi kildi tuttu. Afisyantı yağız tüpke udurttu. Çıkıp barganda tutup siskeliler. Yaman sizde bilende siskeliler. Uzakta bütünce minçasta girdim. Düşümünün rastırın su şahta gördüm. Абдулла Кариев, Татар театрының атасы, Сәйер труппасының лидері. Оның шулай ук язмаларда сакланган тагын бір әсәрен сезгә, берәү генә түгел, дөресрәге 2 әсәрен сезгә тәкъдим итәсе килә. Алар икесе дә бер язмада тупланган. Беренче өлеше Зилзилә, икенче өлеше Абдулла Тукай шигыре Теләнче. Шулай ук тыңлап китик әле. Zilziler, Veli abi, seni işittin mi? Nerede? Kazanda bu kadar zilziler mi? Nerede o zilziler? Hene var biterim, ikisini gelin aslında, unuttumlar. Girisi kimi bilir mi? Bildi, bu iş buldum ikensin. Var sol, kim kadar hacer siledi. Bu ciddi yazganlardı. Kimse bulgan iken, kişi ülgen miydi? Kişi küt buluyorlarında, lekin Cemali Karşevlesi'nin karakanları İtalya'da kişiler denizge baskan gibi sereme çıkamırla çıkıp baskanlar gınadı. Alay soğuk bulgandır.
Арикасынан кайткач, хашунет беремешинен сунган аяклы ярты йырты тараканлар чыкты дигән. Менә үзенә төшүне. Шул. Бик шәп булган икән. Алай булгач, иләр йимерлек килгән кешеләр дә күптер. Тик язмаганларга гынадыр. Кешеләр күп үлүен белмәгәндә, ләкин бер хаҗи гына урын сорап торган асрау эшенә егылып, асрауны үтерә язган. Мискинә үзе 12 яшендә нәре булган икән. Бик нык җәрәхәтләнгән иде. Яби, гаҗәп. Шул эштә була дигән, Bilenci, kış, uran, salkın hava, yaprak kaderdi partise. Çil kuva karnı hamanda, partişem deyip tartışa. Iskıra deyip, kar buranın arttıra, sul vakit meşrit katında din tukur bir karttıra. İyice gündüz, bu yerde Tengri'nin yazmış günü, kapşıgın tutkan sırana, cayvekiz yaz kış günü. Kıskanış hal, bir kıyım bittiyin. Bilseniz bir deyintik, denge dövül bittiyin. Eysemeydim indi sizge, bu kişi dik vayidi. İşkene baldan şekerden aşları dik vayidi. Bir zaman tutkan idi, şöhretleri de dalları. Bu sukur kartın kazanhan bir manastır kalları. Ul kibitler mi singaydim, ul hitapsız malları. Baysın alsan şunusu hazır, gülleri mi alları. Ul kuruyka atları, ul bikmatur faytunları. Fayda ul sırkı tılıplar, faydayı haytunları. Şep idi min, şundan artık niliyim. Şır yavan kaş bit küremsiz, inseniz şibirkiyim. Barca hazretler idiler, bu babay mefsunları. Kalmadı bu kardeşin hiç gitmegen efsunları. Başlarını sağlandırıp hem kekripip gibi kurbalap. Yürüdüler bu kart yanında, yurgatayday yurgalap. Baydabay halindeki candan sihirli tutları. Bayda kaçtan barcası, aynukları, akmışları. İş namaz kayın namaz ehline kusuzup kala. Gülmü hem hazret bu kartını dik kırın gözüne sala. Sulay mı? Akça var da dost sul var da yar. Akça iyisi çıkmıdırsa, var da yanından kayar. Siz Ғабдулла Таккариевнің тірі тауышын тыңлабыздыңыз. Белгілі болғанша 1914 жылда бірінші бүтін дүния соғышы башлана. Һәм инде Рәсәй кеңліклерінде эшләп келген тавыш яздыру һәм пластинкалар чыгарушы шет ил фабрикаларының, шет ил артельләренең филиаллары үзләренең эшчәнлеген туктата. Һәм инде менә бу бүтін дүния сугышы башлангач, татар телендә татарча пластинкалар чыгару узак кына вакытка туктатылып тора. Октябрь инкыйлабыннан соң Владимир Ленин һәм большевикларның беренче указларының берсе ул театрларны миллиләштерү, дәүләтләштерү. Шулай итеп, татар театрда әкренләп дәүләт театрына әйләнә башлый. Сәяр труппасы үзенең эшчәнлеген туктата һәм аның урынына дәүләтләшкән башка театраль труппалар барлыкка килә. Менә шул труппаларның берсе нигезендә аның күбесенчә нигезен тәшкил итәләр Сәяр труппасында эшләгән артистлар. Камал театрына да нигез салына, дәүләт театры буларак. Һәм инде ул яңа форматта дәүләт театры буларак эшли башлый. 1930 елның 2нче яртысына кадәр татар телендә һәм татарча пластинкалар яздырылу бик аз микъдарда, бик аз санлы гына чыга башлый. Алар бик аз. Һәм инде киләсе этап ул менә шушы 1930 елның 2нче яртысы. Сезгә тәкъдим итәсе киләсе язмаларым менә шушы даталар белән бәйле. Тагын бер театрның зур шәхесе ул Сиддик Айдаров. Сиддик Айдаров турында кызганычка каршы мәгълүмат бик аз. Без аны беләбез Зәңгәр шәлдә беренче Булат ролен башкаручы артистларның берсе. Ул җырчы артист, мәгълүм булуынча Шәрык клубында, гасыр башында эшләп килгән Шәрык клубында ул кыллы оркестрда музыкант буларак та катнашкан, уйнаган. Дәүләт театры оештырылгач, ул анда музыкаль спектакльләрдә төп рольләрне башкаручы, Мирхәйдәр Фәйзи спектакльләрендә, Кәрим Тинчурин спектакльләрендә, Җәүдәт Фәйзидә ул төп җырчы геройларны уйнаган һәм
1934 елда Мәскәүдә опера студиясе оешкачтын. Ул менә шушы опера студиясенә җырчы киләсе опера театрына җырчы буларак әзерлек алыр өчен шунда укырга бара. Һәм менә сезгә тәкъдим итәсе киләсе пластинкам менә шушы 1930 елларның икенче яртысында Мәскәүдә яздырылган, Ногинский заводта. Ул шул үзенә таныш булган Зәңгәршәл спектакленнән Булат башкарган бер җырны яздырып калдырган. Менә сезгә мөмкин булса пластинканың этикеткасын. Сиддик Айдаров. Ни кызганыч, 1934 елда ул Мәскәү опера студиясенә укырга җибәрелә һәм 1938 елда бу опера студиясен тәмамлап Казанга яңа оештырылган опера театрына кайтырга тиеш була, ләкин 1938 елда ул вафат була. Аның язмалары бик аз сакланган. Менә шуларның берсен Зәңгәршәлдән аның башкаруында бер җырны сезгә куеп китәсем килә. Рәхим итеп тыңлыйбыз. Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл спектаклендә беренче тапкыр Булат ролен башкарган. Казан опера, Мәскәү консерваториясенең татар опера студиясе студенты Сиддик Айдаров сезнең игътибарыгызга булды. Менә аның башкаруында тагын бер җыр, татар халык җыры Дисәнә башкара Сиддик Айдаров.
бисәнә, әрше шатланғаны бисәнә, шатланмасқа хайни қылған бисәнә, бишәсінден қасалғаны бисәнә. Кірген екен бишәсі колхозға, қай колхозға ярдәмәгәй қайтарған. Kolxozay, pişen şabay, kolxozda pişen şabay sana, maşinağa oturup sana, yol içkende hatlar yazar sana, kağıt bitin tuturup sana. Qaytar mikan yigiti Uraqqa, Qazal Qaskar bek mikan Yaraqqa. Qazal Qaskar Qazdal Qaskar saqtatır adisana, qollarında malsağı adisana, yoltır 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 edisana, hamam ayında yoldazı adisana. Yoldazından yaktarak yezeleri, nindi usker qarilar ko'zlari. Tüzni kuva kılsası bisana, dilden bekar kılsası bisana, fayda bejitar irkası bisana. Faytar yegit arimidan navaya, kalkut eşini çillerge sazgana. Сіздің иқтибарыңызға Татарның көрнеклі артисті Сиддик Айдаров башқаруында Татар халық жыры десене болды. Міне бұл пластинканың этикеткасы, мөмкин болса зор етіп көрсетіңіз. Отызыншы елларның екінші яртысы мәгълүм болуынша бір зор түркем Қозаннан Мәскәү консерваториясына Татар опера студиясына жіберілі. Шул опера студиясында оқушылар арасында, шулай Қозанда Татар театрында зор дан қазанған, көп санлы лирик героинялар ролен башқарушы, соңырақ Татарның бүйік опера жыршысы Галия Кайбицкая да бар. Галия Кайбицкаяның ұшырағы ол уникаль ұшырақ. Дүния көлем театр сәнғатында, опера театрында қызметлерін башлап, соңырақ драма театрына көшушілерінің сонлары аз түгіл. Әміне керісінше башта драма театрында өзінің драматик артист боларақ карьерасын түзіп, соңырақ опера театрына алынушылар, алар бик аз. Менә шулар арасында Татарның бүйек жыршысы, Татарстанның халық артисткасы Галия Кайбицкая да бар. Сезгә хәзер тәкъдим итәсе язма, шулай ук 30-нчы елларның 2-нче яртысында Мәскәүдә яздырылган. Наемщик Салих Сәйдәшев музыкасы, Тажгизет либреттосы, Гөлйөзем ариясы башкара Галия Кайбицкая.
Татар операсының сандуғашы Галия Кайбицкая. Менә Галия Кайбицкая тарафыннан яздырылган шулай ук 30-нчы еллардагы тагын бер язманы сезгә тәкъдим итәсем килә. Татар халык җыры Василәсе Мансур Музафаров эшкәртелешендә менә шушы тәлинкәне дә тыңлап китик әле. Галия Кайбицкая билгеле булуынча, менә бу Мәскәүдә татар опера студиясендә, шул ук төркемдә
Сиддик Айдаров белән, Галия Кайбиская белән, башкалар белән бергә опера сәнгатенә өйрәнүчеләр арасында бөек татар композиторы Сара Садыкова да булган. Менә сезгә тәкъдим итәсе киләсе җыр. Бу уникаль пластинка. Шулай ук узган гасырның 1937-38 елларда яздырып алынган бу пластинка Сара апаның яшь чагында яздырып алынган үзенең тавышы. Сара Садыкова, музыка Салиха Сайдашева дип язылган. Сандугач. Әйдәгез Сандугачны тыңлап китик. Татар музыка сәнгате сандугачы Сара Садыкова үзе башкара. Сара Садыкова башкаруында Сандугач җырын тыңлап уздыгыз. Мәгълүм булуынча 1934-1938 елларда Мәскәүдә, Мәскәү консерваториясендә татар операсы студиясе белән параллель рәвештә безнең тугандаш халкыбыз башкорт опера студиясендә иҗат иткән, опера серләренә өйрәнгән. Менә шулай ук бер кызыклы язма. Сугышка кадәр, Бөек Ватан сугышына кадәр башкорт театр сәхнәсендә татар әсәрләре еш куелган. Шуларның арасында төп урынны Зәңгәр шәл спектакле алып торган. Менә хәзер сезгә тәкъдим итәсе пластинка ул менә шушы башкорт телендә уйналган Зәңгәр шәл спектакленнән Качкыннар җыры. Кызганычка каршы башкаручының кем икәнен белмим, аның фамилиясе генә язылган. Хәбибуллин дип. Башкорт телендә Зәңгәр шәлдән Качкыннар җырын тыңлап китик әле. Мөмкин булса пластинканы.
Шовалай, дошманды гönüne döni dargo. Orman şovалай, yaragım yarahay, yaragım yarahay, tana yanı ketar. Hürmetli dostlar, biz Татар театрының büyük şahıslары vinil yazmalarda деген лекциябызны devam etemiz. Әлегә кадәр тәкъдим иткән язмалар алар барысы да 40-нчы елларга кадәр яздырылган язмалар иде. 1941 елдан 45 елга кадәр билгеле сәбәпләр аркасында татар телендә пластинкалар чыгуы туктатылып тора. Һәм инде бу производство, бу җитештерү башлана 50-нчы елларда гына. Хәзер сезгә тәкъдим итәсе пластинка, бу русча әйткәндә долгоиграющая пластинка. Моңа кадәр әйләндергән пластинкалар алар 78 әйләнешле булсалар, патефон өчен 50-нчы елларның уртасында, ахырында яңа форматка күчерелә. 33 әйләнешле пластинкалар. Менә хәзер сезгә тәкъдим итәсе пластинкаларның берсе ул татар театрының якты йолдызы, СССРның халык артисты, артист кына түгел, язучы, тәрҗемәче Габдулла Шамыков башкаруында бөек шагыйребез Габдулла Тукайның әсәрләрен укып яздырылган пластинка. Менә аның тышлыгы. Бу пластинка Ленинградта, хәзерге Санкт-Петербургта 1960 елда чыгарылган. Менә Габдулла Тукайны Габдулла абый Шамыков башкаруында тыңлап китик әле. Менә тышлыгы тагын бер тапкыр. Шүрәле. Мин сезгә лекция башында Шүрәлене вәгъдә иткән идем. Менә хәзер Шүрәлене тыңлыйбыз. Шүрәле. Нәп Казан артында бардыр бер авыл, Кырлай диләр. Җырлаганда ки өчен тавыклары җырлай диләр.
Gerçi anda tumasam da men biraz tırgan idim. Jirni azmastırmalap çetken idim, urgan idim. Ul avulның hiç unutmam. Her yağı urman idi. Uldulum, yaşıl ülenler hatfeden yurgan idi. Zor mu desen zor tügüldür bu avul, bik kişkine. Halkının içken sıvı bik kişkine, inişkine. Anda bik salkın ve bik ısı tügül. Burada hava, jil de vaktinde isip, yağmur da vaktinde yava. Ormanında kıpkızıl kuracilek ve jircilek. Göz açıp yımgançı hiç şiksiz ziyarsın bir çilek. Bir kızır, rep kura, asker kim çırşı nara. Diplerinde yatkanım var, hal jiyip ülke kara. Yüke, payınlar, tübünde kızgalıklar, gümbeler birle üse allı güllü güller, gınceler. Ah, kızıl, al, sapsarı, zenger, yeşilden şeşkeler. Her tarafka temli isler şeşkeli bu şeşkeler. Ütkeliler şeşkelerini, türlü tüslü kübelekler kilip gitken bulup tağda şunda çüdeler. Bir vakit şurt edip saygı Hudayının kuşları. Gite janlarını kisip yarı sadayı kuşları. Mında bulvar var, klub, teatralny, sirk da şul. Mında orkestr, teatrlar da şul, koncert da şul. Zur burman, çitleri görünmidir dingiz gibi. Binihaya bir hisaptır askeri Çingiz gibi. Kılk edip isket şedir namları, devletleri, kart babaylarının mını görsen bütün sallatları. Açıla aldığında tarihtan tiyatr perdesi. Oh biz ne bulaysın, biz de hakkının bendesi. Ceykinin yazdım biraz, yazayım eli kış kızların. Alsı yüzlü, kara kaşlı, kara gözlü kızların. Bu avılının min jiyin, meydan, savanı toyların yazmayımın korkup, Iraklarga gider deyip uylarım. Min yoldan alaşkan min iken bir güreli, elleni isten de çıkkan söz başım bir şüreli. Azgına sabır iteli, ey karıyım, hazır yazam. Uylasam avılımını aklımdan da bir hazır yazam. Bilgili bu kapkara ormanda her yırtkış da var. Yuktu böyle ayı, böre, dömkü cihan kırkış da var. Hem de barmında kuyan, erlen, tiyen, yımran, pışı, ışırata avşı bulup ormanda köp girgen kişi. Bir kuye bulganğamında jelberiler bardiler, türlü albastı, ubırlar, şüreliler bardiler. Hiç gacap yok. Bulsa bulur, bir kalın, bir güz bidun. Küpteni bulbastıysa, ışsız, kırıysız küp bidun. Şul turda azgına bir şaltı süs silimeli. Gadetimçe azgına cırtlıymeli, kilimeli. Bik matur bir aylık işte, bu avulun bir yigit, gitken urmanga, utınga, yalgızıdır at yigit. Tiz varıp gitken yigit, işke tutungan bargaşuk, ise başlagan utunni, balta birler tuk da tuk. Ceygit tünün gadetimçe, tün biraz salkın iken, barça kışkırt yıklagan bulganga, urman iken. Şundi tın yakşı havada, bizning tınçe ise, alnı, artını, oğnu, sulnu bilmişe utun ise. Baltası kulda, yigit işten biraz tuktap bırak. Bunda, şu, yemsiz tavuşlu, elle nerse kışkıra. Siskenip, bizden yigit katıp kala ayağa göre, anlamastan karşısında, ellen bir yat göre. Nerse bu? Kaçkın mı? Jin mi? Ya ürek mi? Nerse bu? Kutuşarlık, bit girişsiz, ellerini nerse bu? Burnu kekiri bügülgendir tamam korkmak gibi. Diz tügül kullar, ayaklar da bıtaktarmak gibi. Yaltırı, yalt giledir, işke batkan gözleri. Kutuşar, dursededer, tümler tügül, tümdüzleri. Yalkaş, nepnezik, lakin
кіші түсті өзі. Урта бармақ бойлығы бар маңғайында мүгізе. Кәкірік түгелдір мұның бармақлары, бик төс тізін. Тик келішсіз, әр бірі де ярты аршыннан ұзын. Бик ұзақ тұрғаш қарашып, көзді көзге нықтырап, індәшә барпап. Хөрмәтле дуслар, вакыт тар булу сәбәпле без Шүрәле әкиятен менә шу җирдә туктатабыз. Аны әле тыңларга мөмкинчелек булыр. Сүзебезнең ахырында тагын бер шәхесне сезгә тәкъдим итәсем килә. Татар театрын Салих Сәйдәшев сез күз алдына китерү мөмкин түгел. Менә сезгә тәкъдим итәсем менә бу уникаль пластинка. Сез барыгызда ишеткәнегез бар, барыгызда беләсез. Салих Сәйдәшевнең Совет армиясе маршын. Менә шу Совет армиясенең маршы менә бу шу тәлинкәгә яздырып алынган 1930 елларның 2нче яртысында. Һәм аның беренче исеме Марш татарского полка, татар полка маршы дип аталган. Менә хәзер шушы күңелле нотада сезнең белән саубуллашасы килә. Салих Сәйдәшев аның татар полка маршын данлыклы татар гармончысы Фәйзулла Туишев башкара. Мин Инсаф Хәмитов сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Sağ olunuz.